ye gun travel. I am Zai. Hi nga byela la. Leswi Nine vanhu seven va seven tsakela mara u pfuduma. Aish. A wu pfutiveka nyana. Kahle kahle ntsweli. Loko ku repa wehe a vanhu va tiko va rila. Ver ku repa gani yo koma ntirhisi Vodacom nghena call khwela ntom rihana rompopopom ver maqhosa noma jongi sasikini ita dong loko ngangisa ngobong jola ngali ta bong utwa kushota punchline nansi fika touchline ambo tsala ninge sign una plug utwa wine pheni kone hiti sign utsopetika i9 mara fihla it's fine utageva fanta pine ulo sungula udum pheli khale ni ku zoom antarangu loni jum kambe ntafika na dum twana nini yingisani twana nimrilisa khale mi va cinisa nkarhi vuyisana nilo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo nilo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo ni nga repa hi Zion va nikela hi billion naneseli ne Dion phena dura hi Leon ende repa hi nchuwisi sanlo tshama va ndzunisi va nga closa va ntumisi ka tiphata va nsumisi phela since ni sungula leswa rap wo gungula repa ngaku no rungula hi ti-rhyme no rumbula ni nge vuli ku na dlaya xikelene va nga xibaya ni malume i vazantse makhani tlhe ni daya a ni lo khendla hi vafuwi twana rhyme twana flow ni kota nak repa slow rurumela u twa snow u vulile ku na vanhu miyela loko ni ganda u nge zami cinca andu u nge lungi khumfu phanda ni lo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo ni lo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo ni lo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo ni lo fika ni khoma mic va ku grepa ganyokom se va ndzama interview ni va siya va ri ka com se ku laveka ambulance yi la ku fona Vodacom gani dume duvula vona sweswi ni la ku ta bo